Dobrodošli na Good Games Zagreb 2023. u čijoj smo online fazi smjestili 32 tima u 8 grupa kako bi oni uzeli što bolji seeding za LAN završnicu na Velesajmu. Ali šta se dešava? Zed je samo izbrisao Bortnu glavu. 6 HP-a na Uberlovi je dovoljno. Nema, 6. 9. za Klausen. Svenski nalazi Žulja, ostaje sam ovdje. Kako uzimaju runde momci zadobiti da ovako, to je nerealno. Pax 10 HP-a, tako sve 1-1. Malo HP-a bojica dođe po jedan metak i pada ovdje Pax. Uzima rundu. Raju fajtiti i vraća nazad na izrečenje. Pretjerano čekanje, Vlasta nalazi se prija, pa nema du, 1-2, pravog drugog, to je to! Noć prolazi dalje, Alfi, sam pada u ovoj preko. Yeah, but it's crazy though. There's so many people here, you can hear them like cheering you on. This guy's messaging me, this guy's saying good job, I'm just getting hyped. Ulovio Jarki, voli ovdje Oksipčak, 3-2 kila sa AWP-om, vrlo brzo imaš ovdje mora klačat. I ovdje je odličan klik sa vrhu. Zaista finale pred finala i stvari koje do sada nismo gledali, evo prilike da je vidite ovdje. Krećemo. To je to. Opa! Isuse, 1 HP! Pa šta se dešava, šta je ovo? Je li Pero u spanu? Pero je u spanu. Nije svjestan. Jao! Kako se ovo dogodilo? Super Leona! Daj ovo! Pero! Kako čisti Pero! Na ladu drugi čovjek, druga igra! Evo Ace! Uzeo mu Ace, opa! Ista priča, drugi kill. Dolazi sad i Kroma. Je li ovo kraj? Je li ovo kraj? Ovo je kraj! Ovo! Kakav meč! I treći akt se zove akcija Good Game Zagreb. Jeste li spremni? To je bolje! Pogledajte u poziciju koja se on nalazi, Tomi Sauer kroz smog nalazi opu. Tomi Sauer će ga očekivati, može li Tunko doći do prvog kila, Tomi dobija jednog kila. Beren Gamesen Budi Šitunko, Avernes, a? Spreman. Pa da su reloadali Šitunko sa drugim kilom u ovoj rundi. Trebali bi imati ovdje plet na sajdu, ali skill s leđa, čuje to Šitunko. Ostaje Mihael sam, treba će mu 4K da riješi ovu rundu protiv svojih protivnika. Online bio u svakom matchupu koji je našao i evo ga ponovno, ali ipak ne može protiv dvojice. 4 komada, uzdaju se navijači. Još je živo ovdje Kepenik. Šitunko 1 na 3 situaciju. Veksi Tomi, TVNM i Tomi. Sprema još jednom. Don Šitunko ovdje. Plant ide. 1 na 3 situacija u kojoj može izvući apsolutno sve. Nisu tu. Evo Šitunko pika i gotovo je! Span su vaši pobjednici Good Game Zagreba 2023. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but the